Kaseng Jantia Students Movement Eastern Region hakas ni palay jong katayo kalapan pau bawat lakathan East Jantia Hills kadon kandai teli ki karkhana penmi dobilan henrai kamsim la donpat kanu karoy kapar hakathan. Presiden ke Jantia Students Movement Eastern Region Ushanla Rambai habai keren begino patai kubor ulong bawat lagi dan ki karkhana penmi dobilat ha East Jantia Hills bat ki marpo kandau kelanang lut Henry kam syamladon pat kanu ka kampen roy. Ulong bah ki snam ki belalet kim juap kemilenti ki kam sarkar namar hadok kandai pau nak sispa ki nok syoknong ki im dagbati bat khayi doyong. Henry menta namar ka jingkhang banti u doyong ki samla ke lahap ban pai kemat ki kam sarkar. Ula kubur bagadan ke jingkhayi u doyong Henry la apat ban pensisa la kadai ke balapha da ka sarkar ne ka basyuk khayi bean. Hagawai pat kaliang ke Jantia Students Movement kapan pau baka sarkar barem baka sarkar MDA ke bamenta ke jekran halor ke jingdon kam bandon no ka college sarkar ha East Jantia Hills. Henry haba kilawat benia ekani kilayo ke juba baka sarkar kam dan pisa. Ushanla Rambai ulong bagasnam arajar arpuwei kande ke kubor ke bakado ke sarkar bagadai ban ai ke jubab ke basai bakala neem ban penio ke college sarkar. Batlada kamla ban penurlong kam don jengmut igi samla ke East Jantia Hills Bandit School. Nomor ke sarkar kamla ban ai kam ajam ban adu balakang ke jingti doyong. Wat ki kemi ki keparu kimla asyo ban pa school laki kun. Presiden ke Jantia Students Movement Eastern Region uleto bah kasnem ke belalek kilahar kasnong hurai bat kisnong ke bamarjan bala syam ke surak kalong ke bala snio bala syui kumto klem kanu ke jing maramat mentala laipau ne sapau snem. Ulong bahalor kini ke jing jogi pat ba kaseng kele keren bat ki menteri sarkar bat paru de ke jing tho cho sembut menteri rang ba ke jela. Henry haduk menta syam la maramat kini ke surak bat ke Jantia Students Movement ke yang skema ganong rem kumba kalkular upat ba bakan maramat hino ya kini ke surak. Iko ban pensai ba hoi ngine ne keseng ngiju per borbor ya kata ga memory yang ngiju persyaru borbor ha ginu kita ki plan mo ki semen plan ki jongi ki klong ya ki marko kendeu ki jongi ngiju persyaru ya kata tambah haba pe ba ke development pede ya ke district ke jongi ngiju yo i tangki ki marko kendeu ba mi na po ki Jantia ngiyo i ki la lut no menta taga development ku ngo ya pi kampat ngimpat yo te Dadang ipik pede ya ka DMF kejing siu kadang khazana ya ka sarkar kadang duna ba te ya kata ngitip ka jak seno market khandai dili kismen plan ki bedon po East Jantia kamde ban sakden ha roy kapar kata gede ka point number 1 tengin poi ha kata jing ba iba adelbat ba ikren minin ba kata transportation ngihi kiseng balang ngi borbor ngi juk pe sisa ya kata ngirung iju yo i naduk kita isnem arzar khasan khandriu khanyau terter ngirung iju yo i tambah kalau ngingi pade kum udau masyunde ya ke distrik ke jongi nadangi perkhat nia namar ha East Jantia Hill hi kum ga jelah ke jongi ka tipsai ba 90% ki batre ki tre tang na u diwyong tagi ya kita government job how ni usnem arzar khandai arpal thara kita ki youth ki jongi ki kemaw ya kita ki government service daga form syang yo i baro hi ki kmi ki pa ki jongi ki trebe taw di yong da pon mata bade kala semji ngintip na ka daw mo en ngakwa ru ba man kren namar ngila yo isai ba utau udiwyong bami na po gani ga East Jantia Hill ke jongi ngintip da don da kita ki ton ba la pha da go government ne da ne dang kiba ya illegal ne ya kata ngintip namar kamdon ka bor hangi ban le check ha kita ki apos ne kita ki checking gate data ki officer ne kita ki in charge jongi district beper bala ban tikna te yengi hi kum kaseng ngiwan sekmat ban pensai sai ba adal ban norum ngimdon kata ka bor ban check every checking gate ngimdon kata ka mo but pilayo ilupa hi haswa begin check ya kata ki trading lene ki labor license lada ki sing balang kin ya ban check ngiyo i kirung ulta spoka kata ka thanat kata ka jel lada ngi check pade ya uni duyong tharai ngim tik kan ja ayu ya kita ki sing balang wat kiri pai baro tharai
kumba pio ki zentia ke jongi ka pau ki pau da ki ek phang da kita ke modar case phang da ki ek mo dengan ong kawe hi ya sarkar ba ni ru pimpino sno jong ki zentia ni tipsha ya ke jing le ka sarkar te ke jing shisha hi ba kinu ki in charge jong district ba per ki dai ban pen shisha ka donne am kum kata ga illegal coal transportation sakibay ki jilla